Atu coci penbu abu jisunyi payalin cola padune ogamin dineso ngul suruh kam cemo juga ngul ga online ba virtual worship service uga rigebu ngul ga Reverend Tanata kita sarni payalin cola padune ora suruh kam cemo so ngam siara ba mode jipan payalin cola padune ho suga virtual worship service so ngul malang suga ngul believers asa nyokulu ke isloka hanya malang payalin cola padune oso alebe hatu alango welcome madune jisuga Kristo amingwe osru kanch mot so ngule suga tung puisam ngule katujo oso tung puisam kama debe suga ngul mode asha ka inter kanyenge auguril dodung do habe jakam ngulge punbo abu isore harap anya mangpala ngulge nisi baptist church council am harabesi online lo hara bangulam sermon mala service dobam mo jinam sam payalin chola padune o gamgude surige ange bu sam hara payalin chola padune si isurge mangla rila kala kam isurge jinam gunyala ngule mangjang dune ho suga mo chongule hara sulu miruga mo chongule asha interkanye mode ogolo angtulo ngule augu ngule kal tel jodong do asa warda jokma asa agama jokma corona la hiye ale jos dine hiye kar jos dine ham ngule tejang mabrel dong do hab ma ngula penbo abu jisu ngulam si jodo bible ngulam hara jodo ngulam si John chapter ngulam 8 verse solo 31 32 sam ngule katere so kama de singulam siala jope pa haring agamlo if you tell the truth it becomes a part of your fast if you lie it becomes a part of your future. Hala si agama jope pa ngule jaktang agamam ngule jola bingla angbalo kam ngule ale tanke na life future gube ale tan hu agam sam ngule solo jola ang to jo ngule bible so ngule kare ni atu o ngule Genesis bolo ngule bible la kare ni ngule isura la jopa so jonam sam ngule mangpa do Genesis chapter 9 verse 11 be God said I will never again destroy the earth through the flood. Is lukong o lukong dang tengam. Luku destroy mukramla. Hanam sam mule lukur ni mangpado. Huwa suge bemar suge dol plam suge si niem destroy meri kune wahala kang mule lukur ni mangdula. Huwa mule so mangjang dun normalang anya mangap kudula hingap kula do. Huwa asya interkanya suge mule confusion be Dubai busy na malangam si nie tolo bolo jol do do. Hab ma be ngulam isore jodo naga mangjang truth will be make you free hala agam si do pala samule kala solo ang to Bible singule according to Gospel John chapter 8 verse 31 32 sammo poriten then Jesus said to the Jews who had believed in him if you continue in my word you are truly my disciples and you will be know the truth and the truth will be make you free. Aso Bible poriso isore dobanika ngo ama partner. Panbo abu jisu nam payalin chola paadune no anya mangpala ngula nisi baptist church council am luku deso mot sono jipa anya mangpala ngula harab garja angmo kuma sunday angmo kuma be dodong ba harab no so aku long kapa laila harab ngulam so virtual worship service be online so service domo do jinam sa nam payalin chola paadune so kan mo oso mot so na aming luku na laila ngoso tung poisam hara gamu gamengo harab jotene so joko so atu mangla kal luku joma na mangla kal jomo de naskanya tula so jorap luka jonya be ngol malangam ko te di malang pingkola sakaya diba dara bo Jisu Kristo na aming lokula grene amen ho ngulam bible se jod suge bible samgo background joram habma bango suge agam gamen gam go jote tare ngule mod domado ho suge sam ngule kabalo kamse suge bible se jobal ngul true disciples okay true believers ngul jaktang ja punbo abu jisuge mangjang hingjang bo ajing arambe sangdube ripa hala so bible se ho ge ham sangdube le dengule ham ridube jisuga ajing aram sangdube hapalo kamulam se bible jopa no ngo jisuni mangjang la sangdube ripa la jopa ho biblical meaning is this verse is that truth report to the Jesus Christ. Truth ye awalo kam Jisu Kristo ni ngula truth do. Ngula gang dang te so truth bunyi kapa ma dong la
harang ule jod 100% no truth bunyi aku gangdang te so kaparam halang ule kapad hugu ba suga jaktang ni se truth te balokam so truth ni se balokam jisu kristo truth ke alayo hugu truth ni ham ule mangjang balokam ule truth sangta ne ke alayo pa know the truth is to have complete faith in him. No truth sangdu bala jisu ni ule mangjang ja sangdu bere pa halang ule bible jo pala faith in Christ will set us free. Hongulam, hogubere na mangjenge nga mangjenge ngulam free meling tar hingpu nyar sangmu tanake he walga refers to the harabe eternal life. Ngulam har narba sang tama kapa motaneke halang ngulam Bible si jo pala hogu ngule so agam suga John Bible sam ngule kaga dula agam gamin gam ngule katu sukela so atu to si songo jogere ne si abu jisu bingame truth will make you free means know the Jesus Christ ngule jaktangam nongo ribalo kam jisu kristo ni cingtarne ke ala kazo jotuba ngule truth ye wala jisu kristo te ke truth huga hu truth bu ni ham ngule mangjang balo kam ham nongo cingbalo kam hono truth am kapa tanke hono jaktangam kapa tan jaktangam bingterne ke ala jopa hu jisu ngulam mage ala jopa mage sima de do mag jopa just before his death sima de do Jesus declare mage jopa he is the way the truth and the life mage ogura angjanga mage mangjanga mage sangjanga halasi ngule John 14:60 clear jopepa he is the only truth mage teke truth hoguwe he is ogangdang te so mangjang la maga mangjang bu hara mangjang hingjang la sangbalo he truth tanke who truth he ke life pe ho e ke sangwe halasi jopa wo Jesus said I am the only way to the heaven heaven lang ba jaktang lang mu te ke halasi agam se atu to se jopa ngule truth te balo kam nam ngam mangjang la jisu ni mangjang to ke jisu ni jingnam he atu to sige truth ke la ngule jisu ni jingma be ngule je si garyam ga cham tulu bulori ko ho ngul hingdar ma ho ngulam jisu yodo no truth come truth will make you free hanam seval kon know the Jesus Christ jisu ni ching tu kala ho gamen dine siara ngula jopa truth will be make you free from sin ngulge papam ngulge asage hingder kapa mabe suge rinam sam habalo kam nage mangjange primatare nage mangjange nam putare nage pap rimarange jomar jodong nam sam suge pap se balo kam atu chochige ngule bible kapa do suge pap sa rirap ge bo balo kam ngule hogure Lucifer who was rebel against the God Isura mane against marap chopa mage atwa Lucifer nae hogue ham ngule kapado he ekta pap ke hala ngule he kerimro hogue jisora si jode Bible si ngulga su John kajoge following be jisora jode pa Jesus replied truly I tell you everyone who is sins is a slave to sin a slave is not a permanent member of the family but a son belongs to it forever so Bible singul clear job ho ngulam si anya ja jotam pe abuji ngulga pap si walo kam ngulam bingtam do pap si walo kon no pap revalo pap ge banyara sangta neke hala jopa ho pap si walo kom ngule permanent doma no mangjang balo kam no atwe isura mangjang ingjang la revalo so pap si anga tare kone papam isura nama pa ita neke hala jopa ho gube isura mege permanent isura la naga narba sing tam chabe sangba sangeri bu isura mege hala ngulam si John chapter 8 34 35 si jope pla ho ngule papam nage ngage mangjang jisuni mangjang nam he ngulam make you free nam ngula hingpu nyer sangming modu ko primis tanke hala jope pa John 1 John 3:4 sika jopa sin never rebel against the God Genesis 3 sika jope pa describe the sin every against Eve against the God commandment harang ule kado Eden garden bulong ule kapado Eve magarabe against the God's commandment isorga commandment tam tema pa ho ata agudo ho wasi gamen gam sam nangula jotam garina siboni papela siboni mane ngul gari mare halangulam jotam do ho sam nule tega ko manga ko dola ngule naga nga pape ngulam heje hogure dol do dola ham mane hawal kam truth will be make you free
nam ngam hei kam mediu dom isora mangjang atak isoram sajang atakala gam dine singula yopa isora yopa truth will be made you free from condemnation. Also Bible some yoba longule atobe ngule hogur 8:1 polon akobe dopa ngule dene hogur adultery ba hogur dcho yos rikarbuam harab augu ni condemnation mapa he hogube condemnation mapane hogur adultery ko hogur ngule ni jod ngule atu gari mar atu kamar hogur jisu kam clear yopa he pap doma dene nyime bala alang kung tu kala yopa heri kunyu malang tonga rongala ake dopa hebe do hogur malang suga condemnation suga Bible si yopa isura mangjang bal sudene nengam isura mangjang ko mga condemnation nam isura premise pa ko jisu kristo premise ko na mo go from now on sin no more pap kamri kumabeka nam ngo kemames giri kune nam ngo apa ajigena hogu bangula isuram jisu kristo ni dene ne truth mangku gube isura ni mangku gube mga mara isura forgiveness mala now no more sin again ala mga premise hogu suga Bible se gam dene singulam jopa truth will be make you free from the condemnation ngule ni ago yoche yodo ago yoje yopar yodo ngul society so ngul community so ngula mago e ni tebe nyara abo e kai bo e mi e akame hala yodo hugo condemnation nam ham do mut namabe no atte mangla ngo atte mal jisu ni mangap balo kam jisu e nam ngam premise tanke hai kam premise dibu do make hala su Bible se jopala ho sam ngule isura tegap kodolo mangap kodolo mule sangnya Roman chapter 8 verse 1 sikai jopepa therefore there is now no condemnation for those who are in the Christ Jesus jisu gulo hiye doba dukne ham hiye kam condemnation hiye kam joje joparla jo kram ke hala Bible jopa ho mule hiye mangjang dune ham mule ni suga harabe society so community ke elders kam harabe ni paido e jisu ke kamre bugu e jisu ni mangjang bugu jinyal honor mejo o Bible ka clear yo ye jisu gulo doba dokna no more condemnation kamdam mukram ke hala ngula ye ka joje jo param ke e jisu kamre bugu ni hala jota ne ke la jo pa o ngulam si jo ba for the wages of the sin is death si clear jo pa ngule rimare ye valo kam ngul kazo jotuba harabe sigua atare ho ngule condemnation si kam atwe rije marriere balo nie jo nulam ngulam joje jopar jote he do ke ribu ke angbus ala jote dola ho ngule so last ataranye so ngulam jodu truth will be made you free from the death sisengam ngulga sigu time mode hak je kam hamara jisu bingame mo ringling tan no jaktangja ngo jaktangja be truth law jaktang jabe jisu truth tapam jisu ni mangjangla hengjangla sangbalo kam namngam sigopa truth will be set you free from the death nage sigudurgu mode hate je kam hara hamuram ke hara life extension mitane oka sikuje kam harabe hara mage doba tan kala joba if we live for the Lord ngule sangdu nol kam isorgo sangbatu and if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we belong to the God. Ngule sangto sito ngule Jisu gulo sangduwe. Okay, Jisu gulo siba balokam Jisu ngulam Bible. Si clear cut ngulam jotam pepa Jisu bengame. Jesus replied, I assure you that today you will be with me in the paradise. Muge au lapang tolo mga sangku do kolo nongo sangbatari ko hiye mangjang la do dune he sangbatari kune ke he do batari kune hala si clear yo ai sorry nam sulu jogari kunala hala yo hu ngule sulu ga suga ngulga su virtual worship service ga believer sanya bukam ngule mangdu veripa ngule so hanyu tela keun ngule kilometer ga kaya name keun so nyerta so ta ba habo yang kado heke ma dedicated godula si jisu goba truth no jaktang mangedula suga service suga ngohugu akok paitene suga service suga ngo healing ka patene hara word gardam tela ila ngule sangte ne bo truth or man mature sangta ne hala mangjang balo ka ngule si jisu esor mapa jisu clear jope pa I assure you that today you will be with me in paradise clear Luke chapter 23 43 clear jope pa if we were united together in the death like his we will be also be united
together in a resurrection. Si clear yo pe. Ngule isur lo siba balo. Hara isur wang gurap mana. Jisu wang gurap mana. He baka gurap getar kun ke ala ngul ge. Ya jalo si jope paho wanga aga ajing aram suluga suga tung puisam tege dola ngule hara deeply at the truth gulola. Yes, truth. There is no other way truth. Only Jesus Christ is the truth. Ho ngule gangdang te so ngule udayo. Truth de ye ka doma de nela kajo jotba Jesus te ka truth. Mo kam jodo I am the truth. Ngo ka truth hai. Ala jo pa ho ngule Jesus bingam heyang mangjang dune heyang completely mangjang dune he ka truth hai. He jaktang do batane. Ala jo pala ho ngule mangjang gudula ngule sangbam nya tuju ka hingjang gulo ka si Jesus jo pa I assure you that whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and won't come under the judgment. Si clear yo pa iya nga mangjang la nga tung puyam mangjang ingjang la tejang la sang do ne o ka aw abotulo jibuam ham mangjang la do ne who he hara judgment lo haram ke but has passed from the dead into the life. Harabe sigu harabe yangling lala hara sangu kapat ne ke ala jo pal ho ngula sulu so suga mot so ngo joge dune sulu alo so ngula bible jo pa isura jisu jo pa today I challenge or commit ourselves to God. Ngule sulu ngule suga mot so ngule harabe ash atulu bulu jona mangule mangtema jisu ke bible jona mamte to jisu je bible si genesis revolution be longchang da ngule life ngam jol do no ham balam ngule mangjang gudo sangnya to ko ngula sulu suga bible sam tela ela ngule sang to I challenge or commit ourselves to God. Luku de ngule challenge mutujo luku de ngule hara mangtujo ngulga life pa ngulga sanguam hara isur gulo gala tuske halake ho ngula si gyopa shall we start the speaking the truth. Ho ngula suluzo ngula jo mangtujo sulu luka jaktang agama gyorap to kojo jaktang agama bingrap to kojo hala ngula commitment to jo ngula jaktang joma do tulu bulo jore jocho jolaila ngulga je suwe ministry garjang kam ngula awgunyi joado jaktang joma do so bible jo kolo jaktang jo alo joring longsa jo do kala jo sulu ngula so bible so sa na laila jisu ngama ngula truth ta joto ga ba truth ta jorap to kojo ke bingrap to kojo ke hala ngo bingge do na ho speaking the truth will be opens up new paths in the life. Ngule jaktang agama jobolo ngulam laanga moko betere ngulge sangulanga moko teneke relationship with the friends and even the life career ngulga ajing aram gube laanga moko itare even ngulga life career life sangi sangchang ka ale teneke hala joba ngulam bible jopa jisu bingame if you continue in my word you are truly my disciples kilar jo ho no ngage tungpuyam hebala tungpuya ngam arabe ngaga wordam no continues pori likil continue tungpuya jol bing do you are my truly disciples truly believers no ka ngage ajinge no ka ngage mangjang ingjangbu ajing arame alanglam jotare you will know the truth horano chingde tare deeply ha jisuni jaktange ala chingtan truth will make you free nam mule so na mangjang nam hengam Ogubri tanke prima te tanke gangda ante so hi kam prima di doma hala jodal ho ngula ajing aram sing ngula jopa truth will be made you or set you free hoji su jopa prima ta ne ka ho sam ngula te ga Jesus Christ is the truth hala ngula clear jopa hukum ngulam jo jisu mo truth laila hukum mga free from the sins pap loka aisha ribu loka ngulam riangling tariko no atte mangjang bal no atte free mustura free from the condemnation niem joje tapartolo bolo jona alo nie hebe ribu angbu usma hau jok namam free misdina free from the dead suga agam gamsi ngulam suga bible se jisu jope pala sam tege dula ngula continues ngula evite if you continue in my word, you are truly my disciple. Hala Jisu ni joko toke, hala Jisu ni bingko toke, halang bingedna. Ho ngulam si clear jopa. We are truly disciples or believers of the Jesus Christ. How no ngule truly hara believers kulo ka truly ngule disciples kulo Jesus bingame and make you and me. Ho no ngule jotar singulam no Jisu ni truly mangjang baloka Jisu bingame magam yoda he will make the agent of the transformation of the church in the society ngulam matari kunke hala ngulam ogubre
suga society sange da ga bi ni be matar agent matar ne ke hala jo pe pho ngole sam mange dula suga truth agam sa te ga no ngol malang sangnya tu ke hala ngo binge de na ho go suga mo cho no malang am pa ya lin cho ho ngo si la so nulam ara ba pen bo abo suga mo cho anya ja saka go dula hala yang ge ni ke ara anya ja sange ni ku ne ngo ma jo go sam te la la ngol malang ara continue abuji suga kam am rela anya tu ke hala ke pa ya lin cho no malang am isure do ba ni ka ai